الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 17 Sya'ban 1447 Hijriah atau yang bersamaan dengan 5 Februari 2026 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Martin Saputra SE dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqama damaha wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas alladzi minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahu akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
فجعله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والمباركات السلام عليكم أشهد أن لا الله كما صليت عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنوار الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرمك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واعذرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل عذرتنا وتعلم حاجاتنا باطنا صولنا وتعلم ما بأنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما كتبته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Iya, berjalan terus memang jauh kemana-mana. Oh, biaya tempat 25.000. Murah ya? Iya. Astagfirullah, astagfirullah.
halaqah, halaqah. Halaqah. Teman-teman, belakang. Mantap. Nah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal munuh wal rusuh wa salahil badani wal ruh. وتوبة النسو إلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح المؤسس هذا المسجد أقوم وعوان ببنائه ومعلم فيه ومضافته وجماعته خصوصا إلى روح سلطان محمود بدارودين الأول والثاني وذريتهما وإلى روح سيدي العلامة الشيخ أحمد المرزوقي ووالديه ومشايخه وتلاميذه وزوجاته وأولاده وأحبائه وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنات وإلى أرواح جماعة سالم النور وإلى أرواح والي songo وإلى روح Haji Ayam Hamaya Mahmud Masjid وإلى أرواح ساداتنا صوفيا وجميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم بالجنة ويدعو إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة وأن الله يحفظنا ويسلمنا وأهلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وصحبنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شرك أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أزياد وجميع الشرور بالسفر والحضر بخير ولطف وعافية خير البرية شيء لله لهم بسر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على وطبيب قلبي سدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaih wa asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah lahu fi ardihi wa samaihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar rasul asrar wa triyagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdali. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita semua masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga dengan kudrat iradat Allah, dengan ma'unah dan inayahnya kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan Masjid Agung yang mulia ini. Salawat dan salam kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat sekalian, sore ini kita sampai bait yang ke-51 daripada Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allama Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asrarihi wa nazaratihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu an wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatum muyassarah. Jadi bait-bait yang 50 dan selanjutnya ini adalah ini bait-bait penutup kalau ini dari pelajaran akidah, dari pelajaran ilmu tauhid mengenai sifat-sifat Allah dan sebagainya. Wa hazihi aqidatun mukhtasara. Inilah keterangan akidah secara ringkas. Walil awami sahlatun muyassarah. Bagi orang awam yang mudah dan gampang. Jadi inilah keterangan mengenai akidah secara ringkas, mudah dan gampang untuk orang awam untuk memahaminya. Kita yang pula terlalu sulit-sulit ada. Yang penting ngerti, paham, bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita ini sebagai orang yang berakidah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ilmu tauhid ini memang kita ngerti dan paham ilmu tauhid itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi bukan hanya mengerti dan paham ilmu tauhid, tapi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar paham ngerti ilmu tauhid, tapi yang lebih penting lagi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekalian, kitab Aqidatul Awam ini berisi tentang masalah akidah yang wajib kita yakini dan kita imani. Akidah itu kita sering nyebut akidah. Akidah ini jamaknya aqaid. Nah, pengertiannya, definisinya adalah khiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul Islam ay yajzimuna bi sihhatiha. Ini pengertian akidah. Jadi akidah itu ada suatu perkara yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Jadi akidah itu adalah perkara yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam.
Maka kita jangan salah beriktikad. Sesuatu yang salah, yang sesat, tapi kita anggap itu suatu perkara yang benar. Misal, yang sering terjadi. Apalah rezeki di rumah kita ni cak sengkil ni, cak sulit ni, jualan ini alangkah sarunya tak laku-laku. Metu duit sedikit, masuk duit sedikit, metunya banyak. Nyari duit sago, keluar kenyo, udah, apalah, belum lagi yang sakit-sakit pula, ngapalah. Oh iya, jangan-jangan kita ni kualat. Ada keris pusaka buyut dak kita urus. Akhirnya dicarilah keris tadi. Oh, ada di bawah ranjang di sebelah sudut itu pula. Oh, pantas rezeki kita ni agak sulit. Kemudian banyak yang sakit-sakit, kualat sama keris buyut ini. Akhirnya keris itu dimandikan je banyu kembang. Apa-apalah kan, dihormati, dimuliakan, diagungkan. Nah, usah ada iktikad kita. Usah. Padahal segala benda apapun itu la yadurru wa la yanfa'u. Tidak bisa mendatangkan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. An-nafi' Allah, ad-dar Allah. Yang mendatangkan manfaat itu adalah Allah. Ad-dar juga yang mendatangkan mudarat, bahaya juga adalah Allah. Jadi satu-satu yang dapat mendatangkan manfaat untuk kita ini adalah Allah, dan satu-satu yang dapat menolak segala bala bencana dari kita adalah Allah. Kita manusia ni la haula wala quwata illa billah. Nah, inilah yang namanya doa itu. Jadi doa itu meminta, memohon kebaikan kepada Allah dan menolak segala kejahatan. Lalu keris yang di bawah ranjang atau di selo itu boleh tak kita bersihkan? Boleh. Kita mandi ke nama itu kan, kita mandi ke motor, mandi ke mobil, jauh minyak wangi, ya boleh. Tapi kita punya motor, kita mandi ke tak? Kita mandi ke? Mobil kita mandi ke? Kita semprot minyak wangi, ya boleh. Keris boleh juga, boleh. Cuman api jangan dimandikan. Keris boleh kita mandikan. Tapi yang tidak boleh itu kita mengagungkannya. Macam motor, kita agung ke tak motor? Tidak. Kita bersih, nyaman makinya kan. Mobil, keris juga kan. Kita yang hobi koleksi, kolektor keris. Ya boleh. Yang tidak boleh itu mengagungkannya. Menganggapnya sesuatu ini bisa mendatangkan manfaat atau dapat menolak bala. Taruh depan rumah, datangkan rezeki. Yang tidak boleh. Yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Yang menyembuhkan penyakit Allah. Dan kalau terjadi suatu bala, wabah atau penyakit juga ini didatangkan oleh Allah. Untuk apa Ustaz adanya bala, bencana, penyakit dan wabah yang didatangkan oleh Allah untuk kita ini? Karena itu bagi kita suatu hal yang tak baik, ya? Suatu kejahatan. Ya, menurut kita cek itu. Tapi maksudnya dengan adanya bencana, adanya bala, adanya musibah, adanya penyakit, adanya wabah, supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih ingat kepada Allah, lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak berlindung kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita mulai berfikir, oh jangan-jangan musibah bencana ini karena maksiat aku, karena dosa-dosa aku ni sudah banyak ni. Astaghfirullahalazim. Ini jadi hikmahnya untuk kita. Maka segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini adalah khair, baik. Inilah akidah. Jadi akidah itu suatu perkara yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Maka kita tidak boleh salah i'tiqad.
Jadi i'tiqad atau akidah yang wajib diyakini oleh seluruh umat Islam harus kita pahami. Misalnya sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil, tak mungkin Allah bersifat itu. Kemudian sifat jaiz. Nah, hadirin, akidah itu adalah, perhatikan ini, sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Sifat mustahil bagi Allah 20. Sifat jaiz bagi Allah 1. Berapa jumlahnya? 41. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Sifat jaiz bagi Rasul 1. Berapa jumlahnya? 9. 41 tambah 9 50 sifat. Jadi kalau ada pelajaran pengajian mempelajari tentang 50 sifat, yang ini yang kita bingung. Macam pula pengaji 50 sifat. Pada itu maksudnya. Dan inilah yang disebut dengan aqidah. Terhimpun di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita belum mengerti 50 sifat ini, nah akidah kita ni masih amburadul ini. Belum mantap ni ini, bisa goyang ini. Sisip dikit, ditawak-tawak dikit, juk duit dikit, juk lemak dikit, sisip dikit, melayang iman ini. Jadi kita kokoh kenian ini 50 sifat, harus paham ini. Bukan hanya ngerti tadi, bukan hanya tahu, tapi direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ngerti ilmu tauhid, tapi bertauhid kepada Allah. Itulah akidah. Jadi kalau kita belum mengerti tadi, belum paham masalah 50 sifat ini, ucapan syahadat kita juga belum pas, belum sempurna. Walaupun kalimatnya tu fasih kita mengucap punya, tapi makna hakikat kalimat itu belum masuk dalam jiwa kita. Kalau kita sudah ngerti 50 sifat, itulah akidah yang benar. Itu kita mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mantap. Jadi disertai dengan ilmunya. Jadi bukan hanya ucapan, tapi disertai dengan ilmunya dan pemahaman. Ini kita pelajari, dan ini yang diajarkan oleh para wali. Jadi mereka tak ada ngajar yang tinggi-tinggi, yang hebat. Berbanding, ya mungkin ada gurunya, ada ustadznya, ada kiai, ada ulamanya. Tapi yang ini yang penting ini, masalah akidah ini. Akidah ini adalah fondasi kita, usul, batang, fondasi. Jadi kalau ibarat pohon itu ilmu akidah ini adalah batangnya. Nah, ilmu-ilmu yang lain itu adalah cabang atau ranting dari pohon ini. Paham tak? Sebab segala sesuatu itu kembali kepada tauhid. Kalau kita ibarat suatu bangunan, akidah ini adalah fondasi. Jadi kalau nak bangun rumah, bikin fondasi dulu. Baru kita nyusun batu pucuk. Baru bikin jendela, baru bikin pintu, baru bikin atap dan sebagainya. Nah, fondasi ini harus kuat. Kalau fondasi tidak kuat, pondasinya harus lurus. Kalau pondasinya miring, maka rumah ini bangunannya miring juga. Hadirin, ingat tak kita waktu lahir dulu ya, waktu lahir atau kita punya anak, punya cucu, kita azankan kuping sebelah kanan atau kita diazankan kuping sebelah kanan. Kemudian lagi diiqamah. Nah, situ ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kuping. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi begitu anak ini lahir, itu yang paling abdol. Begitu anak ini lahir, keluar dari perut emaknya, langsung kita sambut, kita azani. Kuping sebelah kanan, lalu kita komati kuping sebelah kiri, mestinya.
Lahir, itu, sambut, langsung azan. Tapi ada tak yang cek itu? Mandi dulu, dibersih dulu. Jadi budak itu sudah dengar dulu cekikikan perawatnya, bidannya. Sudah dengar apa dia tu, gemercik banyu, gemerinting apa? Gunting. Dengar suara gunting, suara banyu. Jadi kopeng ini sudah dimasuki oleh yang lain dulu. Setelah itu baru azan, tapi tak apa-apalah. Daripada tidak nian. Tapi yang paling afdol itu suara yang pertama kali dengar oleh anak itu adalah kalimat Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan mudah-mudahan suara kalimat yang pertama kali yang keluar dari anak ini kalimat la ilaha illallah. Harapan kita supaya akhir kalamnya, akhir ucapannya sebelum dia meninggal kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang di awal kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, andai kata orang itu hidupnya selama 1000 tahun, umurnya 1000 tahun, andai kata umur 1000 tahun, satu perkara pun tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat tak waktu awal kalam yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah apa bukan? Tak tahu Nah, sudah. Masih satu lagi harapan kita. Sudah. Kita tak tahu waktu awal kalam kita apa. Nah, harapan kita satu lagi akhir kalam. Biarlah sudah akhir kalam Akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, niscaya dia masuk. Nah, ada yang bengak ni. Kata ke bengak. Ucap-ucap tapi lolo. Apa kata? Sudah kalau ucap itu kita tak usah solat lagi, tak usah puasa, tak usah zikir, tak usah baca Quran, tak usah sedekah. Tak, waktu kita nak mati kaget punya ucap. Mati aku ni, ai ngucap ah. Jadi kita tak usah lagi solat katanya, tak usah lagi puasa, tak usah lagi berbuat amal ibadat. Kira-kira kaget waktu nak mati ngucap. Ya lajulah kalau baca. Kita solat, kita puasa, kita zikir, baca Quran, sedekah, ada rezeki kita umrah, kita haji dan melakukan amal-amal ibadah yang lainnya, harapan kita tu siko. Pas waktu nak mati kaget bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu. Kita hadir di majlis taklim ini. Bukan kita ni lolo. Bukan kita tak mengerti, tahu. Lah sudah ada ilmu, pernah belajar kita. Tapi kita tetap hadir di majlis taklim. Supaya apa? Supaya kalau mati kaget bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Solat kita, solat. Capek-capek, tahankan ngantuk-ngantuk. Tahankan banyak gawe tinggal dulu. Solat. Supaya mati kaget bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setengah bulan lagi kita puasa Ramadan. Tahankan lapar, haus, lemes. Harapan kita apa? Supaya mati kaget bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah kita melakukan amal-amal baik yang lain. Dan kita takut berbuat maksiat. Kita takut berbuat dosa. Takutnya ngapa? Takut kayak waktu mati tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu. Kita tak berani ngomongi wong, ngatoi wong, ngumpet wong, gosip wong, ngadu wong, tak berani. Takut kaget lidah kita ini diberatkan oleh Allah ketika kita nak mati untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu benar. Kalau sikok ini begitu amalkan cukup sudah. Jadi orang baik sudah, baik. Ngapo kau tu cak nemen dan berbuat amal ibadat supaya aku mati kaget bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ngapo kau pecah takut dan berbuat dosa, takut dan berbuat maksiat? Takut ngapo? Takut aku kalau aku mati kaget tak terucap kalimat la ilaha illallah. Maka ada doa.
Doa Allahumma inna nas'aluka an tuhyiyana wa tumitana wa tab'asana ala qaulin la ilaha illallah. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu, hidupkanlah kami, matikanlah kami, dan bangkitkanlah kami nanti pada hari kiamat dari kubur kami dengan kalimat la ilaha illallah. Ada lagi, Allahumma jal akhir kalamina indantiha ay ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah di akhir kalam kami ketika sampai waktu ajal kami, matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kalau kita mati, ada yang mati, ucap kalimat la ilaha illallah, sudah, tak ngomong lagi, mati kita, sudah aman. Kamu nak yasinkan aku, yasinkan, tak yasinkan, sudah. Kamu nak tahlilkan, mau kasih, tak nahlil kita, tak apa-apa, karena kita matinya husnul khatimah. Tapi kalau tak terucap kalimat mati kita. Dibaca kelah Yasin 40 hari 40 malam, kena gebuk juga masih. Nah ini yang kita nak jaga ni. Maka ada satu orang datang sama kiai nanya, kiai, apa dia dalil tahlil la ilaha illallah? Nah, kata kiai, aku tak ngurus itunya. Aku lagi fokus cak mana aku ni kalau mati kaget bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pening ngurus ni. Jadi kita nak kita rebut pada akhir kalam kita mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, selanjutnya aman sudah. Ini yang paling penting. Jadi apapun yang kita lakukan ini, kita nyari duit, kita berkeluarga atau beli sesuatu atau melakukan sesuatu, itulah intinya agar kita mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah intinya. InsyaAllah. Jadi salah satu cara untuk kita mendapatkan yang demikian, cara kita belajar ilmu tauhid ini, belajar ilmu akidah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, dan di akhir kalam kita Allah matikan kita dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar was suyuf al muhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.